Halor Kapatisi TV. Iya, nakaliang kajonga kumka President, State President Npwf, but kakanhon kajongi. Hakani kajanmit niwan hakani kayeng kajong I late Dr. Lapang. Banwan ban Sngewlem ya kayeng kasem kajong I kamtam I kon ki siu kajong I but kamtam ya I kurim kajong I late Dr. Lapang. But nakaliang kajong ka Npwf ni Sngewlem nila kalong kajingdu nong kabakraw ha kamtam ya ka party kajong I but kumjuru kajala kajong I hibrok kaway bangila du ya ilit di lapang ibalong way ita I ano mo kraw prakhat jong kanika jala kajong I but kumjuru a very tall leader bala contribute a lot shisha ya kanika jat penriu kajong I but hakajing ya lenti kajong iru ngaru kum kaway kanong mikhat ngala ban sakhi ya kata kabangay I ba idon shisha kata kamensem kaban syakri ya upay ba idon shisha kata kamensem kaban syakri ya karibat kajat benriu but ilong shisha uta u syakri balong ubajarjar utau ba syakri ya kipay ba ha kata kalenti ka ba kumno banwanra ya kabha kamya dabanta kajala kajongi but kumno banyalam lenti se ya ki mo kilong din kijongi but kita ki bajudan but I lingba kita kinuksa ki babha ki jong ilit Dr. Lapang namari I shisha bi ilong shisha utau bajarjar but ibale de kekam but kanlong shisha ka jingdo nong ka bakra but kamtam yangi hi mo kum ka party hi bro kawe but kumjuru ya kajala bro kawe but yangi ru kumju kum kinong mi khmat kanlong shisha ka jingdo nong ka bakra ti nakaliang ka jonga but ka kanhon ka jonga niwan hakani ka janmian ba niwan ban ai ya kata gajing mole saka jing Sngewlem nangi kaba ublay try kanrat hi undon ringkat bat kani ka yeng kasem ka jong I hibro ko we unai ka jing tingen ya kani ka yeng kasem bat kumju kamtam kipat ba kibahasinda bat I mahe di lapang kabale se babun balang kum hakani ka por kalong shisha ke kaba kila sngo let's say do ya utau riu kraw rengang it's kemba ublay try kanrat hi unai ka jing sublay ya bro khai unai ka jing tingen but kamtam ya kani ka yeng kasem ka jong I batu ai ba kamen sem ka jong I lead Dr. Lapang kan chong ja thai adwa jong ublay tang de ni kete